Tanpa plang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman. Ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Ini polisi daerah Medan nih ya. Nah, ini dia nih. Ini menyetop mobil Yaris. Mobil kami tadi sudah disetop sama dia, meminta uang. Disuruh razia, dia bilang dia solusi lain aja. Solusi mengasih uang harus pakai sipil. Ini sudah berbahaya kali. Pihak kepolisian tolong disidak ini. Oknum-oknum seperti ini disidakkan ini. Sidakkan ini ya. Ini tolong disidak nih. Ini tolong disidak nih polisi ini. Dia menerima suap via orang sipil naik kereta berdua. Yang sipil pakai baju biru tadi sudah saya videokan juga nih ya. Tolong diviralkan seluruh Indonesia. Tanpa razia resmi main-main paksa. Nih. Videokan terus saya, videokan terus. Videokan terus. Dan keluar. Apa keluar ini aja. Keluar aja. Mana sinyal ya? Sinyal ya, Mas. Kasih sinyal, Mas. Sinyal, Mas. Videokan terus. Udah apa-apa, Bang? Videokan aja, Bang. Ya. Iya, betul. Tadi ada saya video. Tadi ada saya video juga. Ya. Ya, ada. Betul saya lihat nih. Viralkan. Tanpa ada razia, Tolong viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Ini suap ada video sama saya, Bang. Viralkan, Bang. Kayak gini harus dihilangkan, Bang. Viral. Ya, betul, Bang. Aku lihat, Bang. Viralkan, Bang.